Minisitiri w'ebyenkuuto ahaba orubaju orurikuhabura gavumenti kandi omunyeshongerekazi wa Hoima City Honorable Asinasi Nyakato nayenda kampuni eya Patino kukora oruguuto rwa Busunju Kiboga Hoima okuteekamu obwira okumaliriza oruguuto oru. Oruguuto oru orwa kilomita 45 nirukorwa aba Abubakar Technical Services rukatandika kukorwa omu mwaka gw'2023 konka n'obwa hati rwakahwire kandi obwire obu babaire biine kuruherezamu bukahwa kare. Honorable Nyakato najaga orukora oruguuto oru aherize kutunga sente kuruga omu gavumenti nahabwekyo tihariho orwekwaso yoona. Esente ziriho zinzire Parliament tukarabyaho kandi ogwaitu kokongera kufolowinga kurwa nti sente zino zakusobora kukolesebwa kurungi muno batoluso abakasirazi bataga kusinga bali yoko nayo kya pasoni rosi wana ali yohana ali enyumo ali hanso kubana oruguudo ne barukora gendo ogende ku interesting yo self kurura ikikolebwa nikyo. Honorable Nyakato nayongeragira ngu n'omurimo gwo kushashura abo boona ab'oruguuto rukuraba omu mataka gaabo gukahwa kare nahabwekyo wapate n'omurimo ogu taine kihikire kumukyerereza kyona. Nguudo ezikusinga tuzitere mu pulaani ekisanja kinu zigenda kuba nizikolebwa kwe kinkusaba abantu baitu kiri nti obanani bakora enguudo zintu kubasaba buli muntu abe supervisor buli muntu abe nyampala kubana olule egurede haruguudo rwawo nambere okuraba yemero olule bintu nambere bitasobera ogambe wewe ubundo tere simu wa area councilor wa mayor wa division bundo wa city ubundi member of parliament akwanguhire bundo osobere kufuna bundo gende mu office. Honorable Nyakato agambire tayari West ngu abapatino omurimo ogu bakamugambira ngu bakagutungamu okurabanisibwamu omu kutunga ebyokukoresa okuba bimwe bakaba nibabyiha heru kandi eki kikaija kuteganisibwamu orutaro rwa Iran ngu konka bakamuraganisa ngu ekizibu eki nikiija kuronderwa omubazi. Busunju Hoima batugumiza nti oruguudo oru hano na muno mu city batandikire bagenda kuba bamara kati ya October mid October rehabilitation ibakora expansion kurugo hano Kinubi because a medical center city medicals. Okukyererwa kw'oruguuto oru kwine abukurabanisemu nk'abavugi b'ebyiruka. Omuhanda gwo guli gubi muno emipiira ekufwa ekyucu tukukora n'abantu abo muhanda gwo guli n'ebintu barwire omu ne bakora omuhanda guno omuhanda bajja guhita emyaka 10 ekara nekwokya amataara nakusango kagwire mwire wokota omuhanda kagumanyiriye ogwine okukara n'obugwangulikayita arinete kituyamba okumanya omuhanda tugukorera obulikire baita obwine obwo bukwita emipiira yaitu bulikire. Obwa hati contractor hatandikire okukora ha bicweka bimwe by'oruguuto oru ebiri omuri Hoima City okukira omu kicweka ekya Kinubi kwenda ngu enkuuto egi ekoresibwe obu Uganda erata yaise mpaka za African Cup of Nation omuri Hoima omwaka ogurikwija. Wikaire gutwaire obungi bwingi gutakorwa amuhanda gunamba linyemereire buli wayemeraho oba ino yemeraho norora either emotoka izire neyegayega basokwa buzoba kuba zihoyiro abo muhanda oba eyatikire ndabirwamu abo muhanda guno kuba gubayine gukorwa mpora enyuma omuhanda guno buli muntu abaina complaininga muhanda guno twayemera twagamba wewe minister mutu yambe omuhanda gugenda mpora kandi niguleta obuzibu accident zibayizikanyire habo muhanda guno. We Engineer Baldo Chiniga or Project Manager ahaba oruguuto oru rwa Busunju Kiboga Hoima kuruga omuri Abubakar Technical Services nagira ngu batiremu amaani kandi obwa hati batireho ebyoma ebirukumara kwenda kugira ngu baheze project egyo mbwiri. Right now we have a heavy deployment of equipment spread across Busunju, Kiboga and Hoima, as everyone can witness. Amakuru aga gashakwa gadasaba.